Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, untuk video ni kita nak tahu macam mana kalau kita terpisah ataupun tersesat ataupun mencari yang hilang waktu di Masjidil Haram. Okey, sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, 2025 sudah semakin canggih. Okey, dekat Masjidil Haram kita akan mula nampak dekat tiang-tiang di pila-pila akan ada scanner macam QR code punya scanner tu, yang kita boleh scan guna handphone tanpa apa-apa apps. Asalkan ada internet, okey. Kita scan, lepas tu nanti kita akan boleh forwardkan lokasi tu kepada kepada suami ke, kepada anak kita ke, kepada mutawif ke. Kalau kita dalam sesat, kalau kita tak jumpa cari jalan keluar lah. Okey. Dia ada bahasa Melayu, dia tak ada bahasa Melayu, dia ada bahasa Indonesia, dia ada bahasa Sepanyol, ada bahasa Inggeris. Tetapi di tepi barcode tu, nanti kita boleh tengok, kita tengok kat sini ya. Okey, di tepi barcode tu ada tulis lagi scan lah barcode ini, macam tu. Lepas tu bila kita dah scan, kita akan dapat link, forwardkan boleh, ataupun kita pun boleh tengok kat mana lokasi kita, macam mana kita nak cari jalan keluar, jalan balik lah maksudnya, macam tu. Jadi sekarang ni lebih senang, tetapi pastikan ada internet. Kalau tak ada internet, dia tak boleh. Jadi pada warga tua, sekurang-kurangnya pandai gunakan kamera. Sekarang kan kamera, kalau kita on je kamera, dia boleh terus detect kan, kalau scan punya barcode kan. Jadi kalau warga tua, tolong ajar macam mana bila dia dah keluar je link tu, tekan dekat link tu. Maknanya macam tu lah. Sebab walaupun dah dimudahkan, tetapi perlu jugalah kalau kita nak ajar kepada yang kurang pada teknologi kan, pada smartphone ni. Tetapi perkara ni kalau nak ajar, senang aja, selalu buat. Kalau ada warga tua, mak ayah kita yang nak pergi, okey, jom bawa pergi pergi Speedmart 99 ke, mana-mana yang boleh terima barcode tu. Okey, bayar guna payment barcode macam ni. Jadi dia tahu macam mana scan, macam mana keluarkan kamera, macam tu. Jadinya praktis lah, ataupun lokasi, mana-mana kedai yang bagi lokasi, kita minta dia, okey, mak cuba macam ni, boleh tak jadi. Nanti kalau apa-apa dekat Masjidil Haram tu, dekat tiang-tiang akan ada. Tengok ni, dekat tiang-tiang akan ada, cari, scan. InsyaAllah takkan perkara ini akan menyenangkan kita. Takkan ada masalah lagi. Asalkan ada handphone dan ada internet. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.